Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Filipos Kapitulo 4, versikulo 13. Kabailak asarangten ti anyaman na banag, babaan iti pannakabalin nga ited kanyak ni Kristo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo, Dalan, kinapudno ken biag. Lakay, nagpudot ti panahon. Saan ka kuman amapan iti bangkag mo? Nasken amapanag agsibog iti mulak anateng Maulaw kan tumanen gapo iti pudot. Dagan anadak. Maala, si kang arod ti makam mo. Si kapay laeng tagbati dito'y balay. Taamok ang umato manen ti presyon ti daram no mainitan ka. Sige, taumay kanto lang arudan balunan. Sumurot kami mat-ay di bangkag ni Tatang. Tapno agpipiknik tayo pa yan. Ay, da kayo man, anak ko. Kaya't dagiti anak ko amapan ije bangkag, nanang. Nang runa tawan klase na inton bigat. Ala, umay kayo nga rod. Nalinis ijay waig amabalinda pagdigusan. Kanibagamutan kin ni Manong Mau, ta sumurot damit asa nga pamilya. Adda trabaho na, nanang. Ang padasak nga ibaga. Oh, kitaan nyo, nanang. Mayat tilalanguyan ni Tatang kandagiti apu ko na ijaway. Nalamiis nga mintida no manak ko. Talaga apresko. Ala, kartingan tati agidasar iti makan, nanang. Tamapantamot aglangoy. Ay na, talaga akaay ayon ni Tatang iyo dagiti apo ko na. Uwan nga rod, nanang. Anyaman na kidawan dagiti apo ko na, ited naman. Kunak nga rod, adi na unay spoil doon dagiti apo ko na. Kumusta nga iti piknik yu jay bangkag ni Tatang? Naragsak Ay, sayang. Imayak mat ko ma. Hangam, at damot nga min trabaho. Inton sumaruno nga aldaw laengan nga umay ka. Kaanon tumanan aya? Si manong, no kaano anawaya ka. Ang imbag man, tasaan asimro ti sakit ni Tatang. Awan mo timbagbagana, tanakaragragsak mat. Nasaya at ano kasta. Sa bali ni Tatang, no addaan anayin na. Anya ay ati marikrik na amlakay. Imbagak maten kan ka maulawak. Saan ka kadi makaaw-awat, Anita? Saan ka nga rod nga agungot? Agdamdam agaklaang mabit laang tayo nakalaang di agas mo. Darasem tamaulawak at talaga. Mabit laang atanay, jak nga rod malagip no sa dino tinangi kabilak. Awan pa'y sir-serbim nga asawa. Di ka kumamot agsao iti kasta alakay. Apay aya na kaungungot ka. Kat as-asikasuan kamot anay bag. Kayuman pa'y bantayan ni Tatang yu anak ko, tainak makitangdan. Apay ni Tatang? Mading arud tirik nana, maululaw ka no. Sige nanang, mapanak inton madamdama. Isurot ko dagiti apo ko na. Un man anak ko, tapno adda kadwana. Nanang, apay ngamin amakitangdan kapay laeng. Ay na, saan ako maamapan. Ngam nakapagwuna mga minang kini kumari aprisay. Kat namnamaan na kanak ko. Pilita! Pilita! Apay Tatang! Ay, Alas si Masapulyo? amoyo lang aroden niyag saksakitak. Insurot yo pala dagiti ubing dito'y balay. Ay na nagtagarida. Apo ko yu dagita, Tatang. Awan nga ti mga awir kadakwada ije balay. Iso nga insurot ko idan Ang nagtagarida.
Ay agawid kayo! No kasta nga umaidak la istorban ditaw! Agsakit la ti uhulok! Tatang, umayda ka kadwaan. Tanaibaga ni nanang ama ditirik nayo. Ay, saan ko akasapulan ti kadwa? Ay, Saan ka kadinayo nga, tatang? Ad-adda nga agsakit ka no kasta. Sige, agin na kay latan, tain nakpasardangan dagiti ubing. ay. Kumusta ni Tatang? Nakaungungat matan. Uray dagiti apo ko ng agay-ayam laang. Kagura na matan. Ay, adda ngamin an-anayin na. Imbag tamaanusan ni nanang. Anusan tayo abantayan no kasta nga agsakit. Ay, siyak. Jak maanusan ti kasjay nga ugali na. Nakaungungat nga minok kwa. Uray pe agsaksakit. Kasjay ti ugali na. Apay, di na ka di mapanunot. Masakitan materik na dagiti mang tartaripato kan kwan ha? No kasta ti aramiden na. Maray, mabalin ka di nga aghapday ak ita. Agsakit ngamin nila kay ko. Ay uwan amare, ag half day ka laang. Anya ayati sakit na. Jay sigod a panagululaw na Ay sos, ipadoktor mo mare. Uwan maray. Ay kasta talaga no adda edad nan. Adon ti marikrik na asa gubanet. Labaran ka lakay. Ay, kayat! Apay labaran nak, ha? Kaaryak na ko nakadwa, tada sakit kaw, kasta katay. Na, saan nakasta lakay? Uray baybayan na kung dito silid. Maturog kayo sa bala silid, do kayat mau. Di ka kumaag sa uit ikasta. Kaya't kula ang analinis ka maturo. Diyak ka sa pulan titulong mo, ha? Alata sukatan ka nga. Ay! Kabailag tag sukat, yung may mesa! Ay, panawanak! Saan kami nagbayag anang kadwa ka ni tatang ijay balay? Tanakaungungot-mot ngamin, nanang. Ay naanak ko, talaga akastano at darikrik na. Pampanunutak ngamin, nga amangan no ad-adda ama stress no agtalinaod kami ijay balay yo. Siyak tupay, kanayon nak nga ungtan. Awan ti makaanos kan kuana no kasta na laeng. An-anusak tawan mo't sabali ang mga sikaso kan kwa na. Kat, anya nga ti plano yung aramidan. Kasla saan mo't asumaysaya at tirik na ni tatang. No saan pa'y la asumayaat, ipantayon iji ospital anak ko. Ibagak nga rod ka ni Manong, ta isagana na jay lugan na apangiluganan tayo ka ni tatang. Wan man anak ko. Nagkulang ay pantakit yung ospital. Naglalayngan yun nga ay. Masapol nga ipadoktor da ka lakay. Tapno umimbag ka. Diyak kaya tagtali na iti yung ospital. Tadadang ang sakit at ijayan. Nasa isaya at matlaeng no ipanda ka iji ospital. Tapno maasikaso da ka dagiti do doktor ijay. Saan yung ipapilit? Nay, sa timasurot nito. Ay, saan amabalin asikati masurog? Nasa isaya at naipanda ka iji ospital. Tane, di kan tupay mangmanganan. Kan saan kan amakabangon. Saan nagapilitan ko nagmanahin? Anay ko, nagtangkat yung ulo yaw. Lakay. Pilitan da nga hospital. Anay ko, no saan ko kaya awan maramitan yaw. Nanang, mabit lang Mapan ko kasarita ni Manong di tarwar. Sige man anak ko. Bareng iso ti denggan ni tatang. Naisagana ka unti pangiluganan kan ni Tatang. Ay, Manong, di na kaya ti agpa-ospital. Agung unget nga uray masakit. Kunak man no kinasarita ni Nanang. Si kaman ti mapan makisarita kan kuana. Bareng denggan na ka, Manong. Sige,
Inak kasarita. Saan nag-apilitan niyang pa-ospital? Kunak balay na Nakasaganan jay lugan, tatang. Ano kumaita? Ngarot kaya tagpa-ospital. Anay ko na. Para matlaan kan ka daytoy, tatang. Numaimbagan ka, maituloy mo ti panagmulam. Anya ti kayat mo, nakaida ka laang ditoy. Ay, may baganak to na taa. At dapat tumarik nga agas ko. Tatang, saan kumaanatang kanday taulong? Tano kasta, siyakmat ti makaungat. Nasken ang may ospital ka, tatang. Mayat ka man, wenno saan. Manong, nakamisuot ni tatang. Bayam nga agmisuot. Amin adamagan da kan kuana, ni nanang ti sumungsungbat. Talaga ang makaungatak, no kastalaang ni tatang. Kunaket, asikat ti kabuteng na, manong. Nuning amin nanang, di na dengdenggen dagiti ibagbagana. Agsinukatan amang bantay kan kuana. Ay katuan rumbeng laeng amas adu ti oras mo amang bantay kan kuana. Tasikat ti kabuteng na, manong. Imbagag langarodan kan ka at di ipa-ospital. Kita man, limtagan da ito'y iimag ang natudukan ni Dextrose. Kasano, katkuti ka mo't ako ti. Tabasol ko pa ita. Kasano nga umimbag ka? Nuuray dito ospital kat nakaunguwad ka. At tarik-rik na dayta ti saan mo ang maawatan. Uray at darik-rik na saan da ka matabaybayan? As-asikas da ka mo't. Ngam si ka mo't tinakaungungad. Saan pa itan tinakabasol ang naiguan? Amo may nga darik-rik na Ngam adamot rik nami. Mabanog kami mo't. Narigat ka di nga awatan day talakay. Taday tala agong ungad tar aramidam. Nanang, siyak mo timang bantay itakan ni tatang. Wen man anak ko, tani, nabanugak. Kan kasta unay apuyat ko. Agi na kayo matan ananang. Tasyak matan ti makaamu ka ni tatang. Ipakpakauna akon amumatan ti ugali ni tatang yaw. Nakaungungad. Isu nga atid dugem ti pasensyam anak ko. Nakaturogan ni tatang. Ay, padasak man ti maturog. Ay, narigat at talaga ti agbantay dito ospital. Maturog ak man. Ha! Awan matan ni tatang diti pagid-iddaan na akatre. Ay, napananangatan. Ay, nakaturog ak lang ang binmangon matan. Ay, awan pa'y sir-serbim nagbambantay. Turugan nagmait. Pasensya kayong tatang. Nabanugak ngamin. Ilan Isamawatan ka, tamabisinak. Saan ka makaring? Pasensya kayon. Kunak mo, tatang. Sige. Taisaganak ti kanan nyo, tamangan kayo. Awanin ti ganas ko. Tatang, nintumanong ti sumaruno, amang bantay kada kayo diti ospital. Saan kayo amadanaga, nanang? Siya kung timang bantay ka ni tatang. Sige man nga rodan ako, tanay. Medyo nakapsutak. Si kanti makaamukin ni tatang yaw. Wen, nanang. Di mo baybayan Di kanan na masapul ang maasikaso anay bag. Nanang, kabisado ko undag iti kasapulan ni tatang. Kanjay kinaungat na paspasin siya Tanog saksakit ni tatang niyo.
Talagaan na unget. Amok day ta, nanang. Narwama kon ken ni tatang. Kolakman. Doon ni nanang yu ti umay bang bantay kanyak dito ospital. Siyak pay laeng, tatang. Si Madot sa amat ni nanang yaw. Ang mga sasikaso kanyak. Tila manen pampanunutem, tatang. Kasano ama imbagan ka, no puro negatibo ti adda di ta panunot mo. Kasta ti marikrik na. Ay na. No agsaksakit ka, tatang. Liklikam ti agpanunot iti madi. Ammom ti stress. Ad-adda apakapsutan na ti resistensyam. Amuyo, tatang. Kabutang da ka nga umay bantayan, tanaungat ka. Nagkura. Amin daa nga imay nang bantay ken ka. Ay, di naglagamin maawatan ket. Maawatan da ka, tatang. Isu nga rod nga as-asikaswanda ka. Ang panunutam at kumaa, atao kami laeng. Mabannog kami mat. Tatang, kasken ni Hesu Kristo, naawatan na dagiti adalan na. Gaputa pinili na, nga agbalin aman na kaawat. Ay na, una yan. Nagsakit to itong mangko anak ko. Iso mabalin ka day. Si kantimang balon kini tatang mao. Ay katuan nanang. Ado ka no katikid-kid dawon na akayat na akanan. Kaya't naasawan, makapanganan ni tatang. Nagsublin tiganas na amangan. Sapay ko mga road anak ko. Tani, nagrigat ti agaywan iti pasyente anaungot. Ay, wen nga rod. No apay nga min akas dyan ni tatang. Jak man amo no apay. Nasingpot mo no awan an na yun na. Angam no kas di nga agsakitan. Ay na, kas lasaan na kan akap-kapin ano. Wen nga rod Iso nga ano tayo laengan, nanang. Ay, wen gayam. Ayan nga'y dagiti alaak abalon ni tatang. Umay kayaw. Tabangan tayaw. Da kayo laengan ka ni Manong Timangan, tatang. Umay kakit din. Ay na, may imbagahan ako. Kat iti mabait, agawid ako. Makapagbangkagak tumanayin. Nasayaat no kasta, tatang. Angam, agpaimbag kayo pa'y analaing Ay, hun, anak ko. Okay, di nanang yung ay. Agsakit ti tumeng na, tatang. Iso asya kung tinamalon kada kayo. Ay, kaasimat ni nanang yaw. Ado, tirigrigat na no kastang agsakitak. Kat itatag sakit bait, ay isya kun ati mga sikaso kun kuana. Iso nga agpaimbag kayo, tatang. Manong, saan mo tan anaungat ni tatang? Agbalbaliw mo tan Ay kat, nasayaat mo't Binagbagak namin. Ay, imbag man, tadi nangeg na ka, Manong. Ay, una yan. Hanya day tuyin asakit ko. Nagrigatak mata na makapag na. Gagangay ti bumakit Ay, jak kaya tinakaidalatan di tawi. Ay, pumangon kamot ngamin tagpag na kamay. Sino ngay nga ron ti kadwak nga agpag na. Ay, katsya kun bakit? Di nakla ung-ungtahan, tadyak kaya ti maung-ungtahan. Di mo kaya ti maungtan. Ngam idag saksakit ka. Puro nga ti mangagmikan ka. Sapila ko maata, di mo mat-aramidin kanyak ti kasta. Kaya't kung arod ti ako nga ang pampanunutak. Anya nga ti maitulong kanyak ti panagungot ko.
Ha? Ad-adala ang agsakit ti sakak. Isumat day tati pinanunod ko. Isuan nagbalbaliw akon bakit? Ala, asikasuan nak nga raw lakay. Yalaan nak itidan nga inumag. Tainton madamdama. Kadwaan nak man nga raw pag na di taro bayan. Tapno maka-exercise ta adwa. Bakit? Sorry ta nauyo nga kada kayo idi. Ay, sorry talaga, bakit? Wan lakay. Sarang tenta dagiti parikot asumangpay. Babaan iti pan nakabalin nga ited ti Diyos kadata. Ipaay tayo ti pan nakaawat iti tunggal maysa tadayta ti pagayatan ti Apo. Agkikinaawatan kan ag ti tinulong. Papagayam ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan ana itampok diti programa tayo. Dalan kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo. Iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday toy nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.